Mislim da je zapravo bilo i potrebno da prođe neko vrijeme, da nekako i mladi vlast sazriju, da dođemo u ovu situaciju, da postanemo svjesni da nam je istinski potreban taj plan što ćemo s mladima u narednom periodu. Sada, kada jesmo došli u tu situaciju, mislim da je jako bitno da razmišljamo o tome ne zašto nismo, nego što ćemo dalje. I jako je važno da nekako shvatimo da ti izazovi sa kojima se susreću mladi, primjerice u glavnom gradu, sa jednakim izazovima i jednakim problemima se susreću i mladi ljudi u ruralnoj ili pri gradskoj sredini. Ja sam Alen Juspović iz Avdovića. Pokrenuo sam prvu farmu magaraca u Bosni i Hercegovini. Farmu smo pokrenuli 2012. godine. Nakon studentskog takmičenja imam ideju gdje sam ja napisao biznis plan i osvojio $4000. Pa kroz te sve tranše i država uzela svoj danak, tako da sam ja na ruke dobio 5400 maraka. Javio sam roditeljima, oni su u to vrijeme, a ja uvijek kažem, to je najljepša životna priča na svijetu, bili bez posla. Mi smo bili u jako teškoj situaciji, onako došli pred zid. Nema dalje, ja sam na fakultetu, roditelji me trebaju da školuju, ali od čega? Ja sam Erim Stupar, student iz Zenice, imam 23 godine, studiram na Filozofskom fakultetu u Zenici, odsjek matematika i informatika, član sam upravnog odbora omladinskog udruženja Reaktiv iz Zenice, jedan od osnivača istog. Iza mene su kolege Semir Teskeređić, koji je profesor engleskog jezika, isto član upravnog odbora, kolegica Ilma Hanjalić i kolegica Ajša Talalović. Nalazimo se u prostorijama omladinskog udruženja Reaktiv iz Zenice u Crkvicama broj 28, koji smo dobili nakon godinu i pol borbe sa lokalnim vlastima. Omladinsko udruženje Reaktiv je udruženje koje je nastalo od ideje 3 studenta iz Zenice, osim mene tu su bila još dvojica kolega, koji su željeli da svoj društveni angažman podignu na jedan viši nivo, te da s udruživanjem s ostalim mladim ljudima iz Zenice, Zenicu učini gradom mladih ljudi, po mjeri mladih ljudi, koja će biti mjesto gdje će mladi željeti ostati, gdje će moći naći posao i gdje će raditi ono što žele. Ove godine smo pokrenuli neku vrstu socijalnog poduzetništva gdje sami proizvodimo i prodajemo cekere od prirodnih materijala sa štampom. Vidite upravo kako izgleda jedan dan naš u prostorijama gdje šijemo, krojimo, stavljamo sito štampu na cekere. Te u budućnosti imamo ideju da obilježimo sve bitnije datume za mlade, te da učinimo što kvalitetnijim život mlade osobe u Zenici, a tako i u regionu. Nalazimo se u Posušju, u zapadnoj Hercegovini, maloj općini, općina koja prema novom popisu broji negdje oko 20.000 stanovnika. Predsjednik sam Vijeća mladih u općini Posušje, a evo sinoć i predsjednik Vijeća mladih na razini Županije Zapadno-Hercegovačke. Ja isto tako mislim da je jedno rješenje ovakve situacije, za izlazak iz ovakve situacije svakako povratak tom ruralnom razvoju. Mislim da evo, u općini Posušje imamo pozitivne primjere uzgoja cmilja, uzgoja lješnjaka i krastavaca. Mislim da se mladi ljudi trebaju bazirati tome. Počela naša obitelj se bavi poljoprivredom cijeli život, znači od pamtivijeka smo poljoprivredu i stočarstvo. Ukupno nas ima 6 djece. 3 brata, 3 sestre. S tim da bi ja naglasio da smo mi vrlo rano ostali bez majke. Znači, on je bio prvi osnovne, ja sam bio prvi srednje. Mi smo ostali bez majke kad sam ja imala 9 godina. I eto, od moje 15. godine cijelo kućanstvo je na meni. Znači, ja kuham, čistim, perim, sve tako. Naučili smo se boriti, ništa nam nije palo što kažu s nebesa, sve što imamo zaradili smo pošteno i radom sa 10 prstiju. Imamo 2 traktora, kombajn, 2 kamiona, imamo balirku, 2 bagera, mora se svaštar da bi se preživjelo, da ne selimo u Njemačku. Dakle, jako je važno da shvatimo da mladi mogu biti ti koji zaustavljaju ovu
dramatičnu situaciju, dakle da oni pokreću takozvanu politiku spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine, jer oni su i pokretačka snaga i buduće glasačko tijelo, ako danas nisu punoljetni, sutra već jesu, i ljudi koji će da nose najveći dio zapravo poslova u ovoj zemlji. Vlasti nekad imaju, neće čudan, nego njihov način prikazivanja prilika mladim ljudima. Onda tu nekako ljudi poput mene ili ljudi koji rade u institutu dođu ko neka spona. Da sažvakaju to što vlast želi od mladih, što planira s mladima i da prezentira to mladima. Da, vlast je svakako počela da ih pita za rješenja, jer kad smo mlade pitali zajedno, dakle, šta želite, koji su to problemi, šta želite iskazati kao problem mladih u Federaciji Bosne i Hercegovine, izlistane je niz problema, a onda na osnovu te analize koju smo dobili, zapravo smo počeli izrađivati nešto što se zove strategija. A zapravo je to plan Federacije Bosne i Hercegovine što s mladima u narednom periodu od 5 godina. Imate kategoriju mladi koji kude vamo državu, a imate opet sa strane država kaže pa mladi su pasivni. Vjerujte da je jedna i druga konstatacija istinita. Raduje me činjenica da mladi se uključuju u ono što ih zanima i kada ponudite nešto dobro mladom čovjeku, mladi čovjek će to uzeti i probat će uraditi nešto sa tim. I raduje me činjenica što je sve više mladih samoinicijativno pokreću neke biznise, bave se svim i svačim od čega mogu živjeti nekad u skorije vrijeme. Trenutno posla nema za nas socijalne radnike i kakvi su izgledi takvi da ga vjerojatno neće ni biti u buduće. I svjedoci smo da svakim danom sve više mladih odlazi, evo kao prvo iz našeg sela Vinjani, ali i šire ovdje. Ono što prije svega vlasti na svim razinama mogu poduzeti je borba za mlade, borba za ostanak mladih, borba za ostanak mladih ljudi koji završavaju fakultete, jer mi odškolujemo, da tako kaže, mlade ljude na svojim sveučilištima, onda ih tako lako pustimo da odlaze u zemlje Europske unije i svojim znanjem, svojim radom doprinose boljitku tih zemalja. Što se tiče ovdje općine Posušje i županije Zapadna Hercegovačka, veliki egzodus mladih u zemlje Evropske unije, posebice Njemačku, i to imamo ovdje mi samo iz ovoga svoga sela, to jest Vinjana, gdje imamo preko 200 osoba koje su prije ili kasnije odselile, znači nisu tu. A selo broji oko 1000 stanovnika. Znači nas dijeli evo samo polje od Hrvatske i to nam nekad je čak ono nekako kao sol na ranu. To tu dole ima do kilometra, nema toliko. Odmah, evo to brdo gore je Europska unija. Nismo mi Njemačka i to treba biti realan, tu smo gdje jesmo i moramo raspolagati s onim što imamo. Rekao sam da sam siguran da mnogi ljudi, bili oni da imaju vlastitu obitelj ili da je nemaju, sa grčem u želucu prelaze granice Bosne i Hercegovine. Prije nekih 30 godina odlazili su nam muškarci, žene i djeca su ostali ovdje, no danas imamo i tu situaciju gdje nam odlaze i muškarci, ali odvede sa sobom i žene i djecu. Ali ja isto tako mislim da je bilo jako važno da prođe jedan period u Federaciji Bosne i Hercegovine uz kompleksnost u kojoj živimo državnog aparata, da shvatimo zapravo na kojim nivoima vlasti što možemo napraviti za mlade, što želimo napraviti za mlade i koje su to realni problemi, realna pitanja koja trebamo rješavati za mlade i sa mladima. Jako nam je važno da danas shvatimo da su mladi karika koja pokreću politiku spašavanja i prestaju zapravo sa ovom situacijom koja je u neku ruku politika uništavanja i Federacije Bosne i Hercegovine, ne samo mladih ljudi, nego cjelokupnog društva. Ima li iko na svijetu, u državi, u opštini, da mi da poticajna sredstva i da ja kažem ja sam završio sa birom, ja više ne želim na biro?
s jedne strane fali razumijevanje vlasti, da kažu, evo ti primjera, evo ti 20.000 KM-ova, napravi biznis plan i pokreni svoj posao i nemoj više na biru, nemoj biti teret državi, jednostavno bori se, gurne ga u vatru. A treba s druge strane da ljudi ne razmišljaju, ja ću uzeti 20.000 maraka pa se poslije par godina opet vrati na biru. Posjedujemo još jednu farmu gore u planini. Imamo gore i te ispaše i toga pašnjaka i livadaca. Sad nam to trebalo neki recimo povoljan kredit ili nešto poljoprivredni, da se mi baziramo samo na svoju stoku i da držimo svoju stoku. Da ne moramo ovisiti nijekom, hoćemo li imati šta toviti ili... Potrebni su poticaji za bilo kakav start-up biznis, bilo kakvu ideju, da se podrže, da pomažu mlade ljude, da im daju prostor kao što su nama dali da možemo realizovati svoje aktivnosti u tom prostoru. Postoji mnogo prostora, evo konkretno grad Zenici koji su neiskorišteni, koji propadaju, a ukoliko date neku organizaciju koja radi, koja želi da nešto promijeni, sigurno će taj prostor biti kvalitetno iskorišten. A toliko, evo, toliko imamo njiva neobrađenih. Toliko ima lijepi kulturni poslova. Ja kažem, ja sam najsretniji u radnom odijelu i radnim čizmama. Duži me da vratim mojim roditeljima ono što su oni meni dali. Pa evo, jesmo razmišljali da odemo ili... Pa nismo još, evo, iako blizu smo vrlo, ali nismo još razmišljali. Čak nemamo ni dvojno državljanstvo. Mislim ostati ovdje i tražiti posao u bilo čemu dok posao u struci ne dođe jednoga dana. Nisam zato baš da se mladi iseljavaju jer nekada u budućnost na kome će onda ostati ova država. I stvari se ne mogu desiti preko noći, jel? Evo mjesto u kojem jesmo, ti sad govoriš ovo je nekad bila livada, evo sad je aleja, dakle ne mogu se stvari desiti preko noći, ne možemo očekivati da će strategija prema mladima riješiti u 5 godina sve, ali da će početi da rješava neke stvari za mlade, sa mladima, ponavljam, je jako važno. I mislim da mladi trebaju biti svjesni toga i da i mi, ajmo reći, odrasli, trebamo isto tako biti svjesni toga.